Kalupon na po ning sinabitanan din, kapigaganakan para kang San Joaquin, ampong Santa Ana, ding pengari ning Wana Birhen Maria, and of course, ding ingkong at apo ning ginutamong Heso Kristo. So, inya pong banwang 2021, nung ako magkamali, kanita dineklara ng Pope Francis na balang 4th Sunday of July, ipagmasusyan niya ing World Day for Grandparents and the Elderly. Itang Domingong malapit king ka-fiesta ng San Joaquin, ampong Santa Ana. Fiesta da ring matwa. At ding matwa, parang alantala, ding matwa, gagalangan tala, respetuan tala. Pero makalungkot ng kay, ding matwa, mililelela. Ating penandit at pamikatagon, ding makakatuwa, ela mapapansin. But today, matwala ring makalibutan. Kanitingaldo, matwala rin kakatamang parangalan, San Joaquin, ampoy Santa Ana. Itampo kakalingwan, karintangan papunta sa pagtanda. Pero yung kutang, handa ka ba sa pagtanda? Tanggap mo ba na ikaw ay tumatanda? Dakal po kaya katamo, tatakot lang tumwa. Halimbawa, ewari po, tangkot nanda ka, king edad mo, na anong pakibat mo? Secret. Di ba? Secret. O kaya din aliwa, ang gagawan da, pabaligtad din edad da. Ay, 26 ko nga na. Pero 62 na yan kanyan. 25 ko pa nga na, pero 52 na yan kanyan. At din aliwa, na anong gagawan da? Potangkot ng dala, pilahan na ka. Na anong sabihan da? Hulaan mo. Palagay mo, sa masnan mong manula, nga harapan na. Potang kayo, potang yung sinabi mong edad, sinabi mong numero, mas mababaya kaya sa aking edad da. Ano kaburikan ta na? Ay, kaburi ko naman kaya ka, nga harap. Pero po, sinabi mong numero, mas mata siya king edad da, may bugda kang paten. Kaya po makanyan, ikay mo palagayo, pala na ako. Sa masnan yun na. Madalas po sabihan da, age is just a number. Tama? Which is true. Age is a number. Uling halimbawa, potang mag-fill up kang form, na nanong isulat mo ka rin, potang age nga na, it's a number. Ingke kang edad. Age is a number. Pero yung kutang, do we mature as we age? Do we mature as we age? Nga na po nitang metong kasebyan. Tanga basa ko nga na, growing old is mandatory, growing up is optional. Growing old is mandatory, growing up is optional. Bisa ka tali, tumwa ka. Ala ka nga karapat kanita. Agyamang pilang lang anti-aging din gamitan mo, the fact remains, tutuwa ka. Agyamang sabyandang baby face ka. The truth is, tumatanda ka. Pero, susulong tamo ba? Kabang tutwa tamo. Di ba, meron silang tinatawag na tumatanda ng paurong. Kapag ang isang tao sinabihan na tumatanda ng paurong, negative ya po ito ewari. Buri yung sabihan, he is not acting his age. Eya susulong king panugali, eya sinulong king pamisip. Pwedeng 40 years old na ka, pero yung pamisip mo, pang 20s. Posibleng 50 years old na ka, pero yung panughali mo, pang anak malati. Inyatin na pong awasan, childish behavior, ewari. Pagtanda pala dapat, pasulong. As we grow old, we must grow up. So there must be growth. May nagaganap na pag-usbong. Bala mo po, ingamanwanin kaya katang ebanghelyo kaniting kayaldawan. Dete pong butil, dinog pa karing miyaya liwang gabun. Pero gana-gana, sinulong. Hindi lahat umusbong. Deta mong dinog paking matabang gabun. Oreta, reng sinulong. Pero mo kabut sinulong nun may mungala. Nga ng ebanghelyo, Psalm 100-fold, Psalm 60, Psalm 30. They bore fruit.
Kaya pong investment, wari at tinangawsan maturity. Potang may yari nitang period data, dintang nitang date na itang maturity ngawsan da, at potang ating interest, pring sabyan magtubo, may munga. Ang ebanghelyo po kapatid paganakana, ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pagbubunga. Pamamunga. Yung kasalpantayanan at tinggap tutubuya dapat. Susulong yung mamunga ya. King biyata mo, the way we think, the way we act, the way we deal with other people. So we ask ourselves, do we mature in faith? Susulong tamo kaya king kasalpantayanan. Opo to, maging stagnant yamo, manatili king sadya, alang pa magbayo, or worse, mumurong ya. Kaniti pong kapag masosyaning kafiestan para kang San Joaquin at Santa Ana, adwan tamo po in karelang panalangin. Let us ask for their prayers. That as we grow older, we grow up. That as we age, we mature in our faith. And as we mature in our faith, we bear fruit. 30 or 60, or better yet, 100-fold. San Joaquin at Santa Ana, ipanalangin mo kami.